Jedan na jedan! Kao komentar utakmice? Ništa, mogu reći da sam ja jako umoran, mogu misliti kakvi su igrači, težak, ali mislim da je utakmica bila jako dobra. Dobra je sa strane Varteksa i dobra je sa strane nas, na kraju smo krenuli i mogu reći da možda da je Varteks pobjede ne bilo nezasluženo, s obzirom da su i oni imali svoje šanse određene, pogotovo da što su mogli prvo polovreme tiše 2:0. Hvala Bogu nisu, mi smo drugo polovreme uspjeli brzo zabiti gola i mislim da smo tu prelomili ritam. Poslije borba, ne idete jade, izvući to, sačuvati i uspjeli smo, nemam šta reći, čestitam momcima, ponostan samo čestitam Varteksu, igraju dobar nogomet i sretno. Hvala. Evo, 3-2 poraz, nažalost, možda i ostavilo traga ova utakmica kupa još ili, evo, kako ste vi vidjeli današnju utakmicu? Ne, to sigurno ne. Zaslužena pobjeda Lučkog. Bez obzira, kad smo mi bili u prednosti prvo poluvreme, imali šansu 100% za 2:0, ali previše poklona je to. Kada analiziramo ovakve golove koje smo mi primili, to si ozbiljna ekipa ne smije dozvoliti. To si mi nismo dozvolili čak niti u Maksimiru protiv Lokomotive. Jednostavno, zasluženo smo izgubili, jer nije bilo ono što nas mora krasiti. To je kod 1:0 da zabiješ drugi, pa zabiješ treći, pa protivnika menjaš. A ne, mi smo ušli drugo poluvreme jako loše, sa jako lošom energijom i zasluženo. Uopće neću razmišljati o tome da smo još mogli i više dobiti koliko smo loše igrali u obrani. Tako da jedna velika, opet škola, ali moramo naučiti jedanput da ne smijemo tako golove dobivati. To je to. To moramo proći. To je selekcija. Dečki se sami postavljaju i sami izbacuju i oni toga moraju biti svjesni. Tu nema da sad mi radimo nekakvu frku ili jednostavno nismo bili pravi, u stvari imali smo premalo dobro raspoloženih igrača u utakmici. I majstor se moje ime, za moj vatno se nazime, ja se